Zeho abandi mwaramutse bakunzi ba media za Minembwe zitandukanye aho ziri, rero reka tubahe ikaze nanone gukurikirana ikiganiro twabateguriye uyu munsi wa na kabiri, ni ku minsi 25 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2026. Rero nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu ari we source ya gisirikare, ari we porte parole cyangwa se umuvugizi wa Twirwaneho, tuba tugira ngo tumubaze amakuru y'akarere uko bifashe. Ndabizi ko hari benshi bari bamaze iminsi bandika bibaza uti ese Fande Rugaba ari hehe. Rero ntaho yagiye, rimwe na rimwe no kuruhuka nabyo ni byiza, ariko muramubona hano imbere yanyu kugira ngo atubwire uko byifashe mu karere. Muraho neza Fande? Muraho neza. Twongeye kuguha ikaze muri studio zacu. Asante sana. Sinzi bimeze gute mu karere, akarere kabyutse gute, byifashe gute kuri uyu munsi? Okay, mbere tutaraja kuri update ya security mu Minembwe, abantu benshi byenda nyine bagiye bibaza ati byenda kwereka dagaragara kwereka tagize uzabanjirije icumweru ca mbere twari turimo cicunamo cyo kwibuka abacu baguye mu Gatumba. Nabwo nta nubwo ari abanyagatumba gusa, iyo tubikora nka sinye niyo bavuga, ariko twibuka abacu bose bapfa hirya no hino kugeza kuri uno munsi. Abaye bagwa mu Minembwe ho uyu mwaka, ho mu mwaka washize, abaguye mu Gatumba ho mu 2004, ho muri 1993, abapfuye no mu myaka ya mbere yaho ngaho muri za 98, 94, muri 60, muri 59, abo bose tubibukira rimwe kugira ngo tubifatikanye n'abariya bose babuze ababo. Rero ababuze ababo mwese tubahaye pole. Rero niyo mpamvu yatumye abenshi tudakunda kuboneka. Yego. Ikindi nuko Minembwe twabyutse neza, amarango hafi yose cyangwa amakote yose azunguruka Minembwe twari tugirimo nta kibazo, nubwo tuvuga gutyo umwanzi n'undi aracyari hafi. Murabizi kuko kubagerageje gukurikira cyangwa bakurikira exe yacu turandika turavuga ku munsi uko situation imeze security cyane muzi yuko ejo bundi kuwa uno munsi ni kuwa kabiri, ndibaza ko ari kuwa gatanu gatari kuwa gatandatu, aduye yari yabashije gutera za ingabo zacu zimusubiza inyuma buce, n'ubundi arasuraga ibitero byabi bya drone za mukoko, nyuma barasa kuri poezero, kibari mu gusiba barabikora kugeza ku munsi w'ejo bundi. Nanone naho babashije gutera ku ruhande rw'ingabo zacu ziri ku Ndondo, nanone naho bararwana za Rubarati, za Marimba, za Ruhuha. No kuvuga ngo nta munsi bwira hatabayeho imirwano, ariko kuri uno munsi twabyutse ari amahoro, ariko bigejeje ku manywa ndetse ni mu gihe muri twari imaze kugera hano. Nanone aduyi yakomeje gusubira gusa n'ushaka kwa divasinga ku ruhande rwa axe ya poezero, ariko nanone ingabo zacu ziba umutekano handi hose warutuje, ariko aho ngaho babashije kurwana. Ngo bizo tuvuga ni ibintu byo bitangaje kuba ubona hariho timu ya verification ya SSLF iri mu Minembwe, ariko nanone igakurikirwa n'ibitero. Kuba ku munsi w'ejo baje bararwanye baraduteye, kuba kuri uno munsi n'ubundi twasubiye gukomeza duterwa na zijya regime yo ya Kinshasa y'ibi Burundi, yo babazanendo bari bafatikanyije n'abamercenaires n'abandi bose, n'ubu ngubu babirimo ko baraverifya ngo ukuntu bagomba gusura kongera kugaruka. Rero uko niko byari bimeze, habaye imirwano, ariko umwanzi twamusubije inyuma. Hoba mu axe yose ho bakundondo bazaga ipupu n'ahandi hose babashije gutera, naho hose baratsinzwe. Murabizi yuko twebwe ntabwo tubatera, nta nubwo tubacokoza, ariko iyo babikoze bazi yuko tubakosora. Rero mu mpande zose kugeza ubu nyine haratuje. Abo bagabye bitero mwamenya ari bande? Ni FARDC gusa? Nkuko twabivuze kubakurikiye exe yacu twakoze ubushize, muzi yuko axe nishi barimo bitegura n'ubundi bitero. Kuvuga ngo uruhande ukomeza rugaba ibitero kuri none cyane n'uruhande ruturuka za Murima, yuko bari bageze iminsi mundi bohereza ingabo nishi zituruka Baraka Fizi. Muzi yuko hari ibirindiro binini by'umwanzi biri muri Baraka, cyane abarundi baturuka Rumonge bagakostinga Uvira ntuze Baraka nako. Aho ngaho niho hakomeza hagabwa ibitero. Iyo bitabaye gutyo abari gipupu, iyo atari gipupu abari Rugezi, iyo atari Rugezi abari Kabanju, ariko hose umugambi ni wa wundi umwe wo kugira ngo bakomeze batera. Rero abo ngabo barabarundi, hari FARDC, abazalendo n'abarya bose dakataka bose bafatikanyije, ibona ubundi bakomeza bagerageza, ariko ingabo zacu zihagaze neza. Yego Fande, hari delegation yari iri hano ya
yo kureba nyine ibijyanye na seselefe yari mu Minembwe kuva ejo iri hano, na n'uyu munsi yahageze. None sinzi icyo mubivugaho kuba hari ibitero bikomeje kugabwa n'umwanzi FARDC hamwe n'abambari babo mu gihe iyo delegasiyo yari iri hano. Urakoze cyane ku kibazo. Kuva ku munsi w'ejo delegasiyo yari ihari, ntabwo ari none gusa, yuko bari bafite misiyo yaho y'iminsi tutazi kungana, byenda n'ejo mwabona baje. Mu gihe ejo haje n'ubundi timu nini ya helicopteri zibiri zari ziyobowe n'umujenerali uturuka muri Zambia, wari uyoboye iyo timu. Nanone yagumye kuganira n'amatsinda hirya no hino bumva ibibazo by'abaturage bacu bamaze iminsi mu ntambara. Aho basubiyeyo ejo nanone barongera baragaruka. Uno munsi bari baje bayobowe n'umukoloneli uturuka muri Angola ndetse n'undi uturuka muri Centrafrica, yuko bino bintu n'ibintu zo muri pays de Grand Lac, bino bihugu byose by'ibiyaga bigari byari bifite abantu babo babarepresenta. Harimo abantu baturuka mu Burundi, twari dufite abaturuka mu Rwanda, twari dufite abandi muri iryo tsinda rimwe baturuka muri Afrique du Sud, abaturuka muri Centrafrica, abaturuka muri Angola, abaturuka muri Zambia, abaturuka mu bihugu byose, ndetse harimo na AFC hagasura hakabamo ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Kuvuga ngo ryari itsinda rinini ry'abasirikari benshi. Rero abantu benshi ko baravyitiranya, ndetse nabyo ubona MONUSCO nta MONUSCO yaje, yuko nta kazi ka MONUSCO gahari, kuko hariho umuntu wa MONUSCO nawe wa representaga MONUSCO kugira ngo aze gukurikira ibirimo bikorwa. Ariko MONUSCO ni mission ya Nations Unies ireba ibibazo by'intambara n'umutekano muke mu karere. Naho hariho umuntu uba representa ndetse aturuka mu gihugu cya Maroc, nawe yarahari. Ariko ibico bakora bafacilita gusa transport, ni ukuvuga ngo bakora muri logistique yo gufacilita iriya timu. Ifite izina ryo mu Gifaransa no mu Cyongereza yitwa EGVM, ariyo Expanded Joint Verification Mechanism mu Cyongereza. Plus bisobanura yuko ari biriya bihugu ariko harimo na FARDC hagasura akabamo na AFC. Ico gituma bashizeho kariya kanyuguti ka plus. Igasura kitwa MCVA plus, nano yitwa Mechanisme Conjoint de Verification Élargie plus, ariyo isobanura ivyo bihugu abo bandi nabo bahita bajamo. Iyo timu niyo yaganiriweho mu gihe c'imishikirano ari yabereye muri Washington, ari yabereye za Doha, ishaka gukora iki kuverifiya yuko seselefe ishobora gushirwa mu ngiro. Igitangaje nuko ino timu mbere yuko iza regime ya Kinshasa bizi yuko bahagurutse berekeje mu Minembwe, ariko iyo regime nisubire kongera kohereza force zikongera zigatera bakiri hano. Gusa rimwe na rimwe bitubera byiza twebwe ka MRDP cyangwa AFC M23 kugira ngo bamenye yuko bijya bavuga ibyinshi atari byo bashira mu ngiro. Nukuvuga ngo ico dukeneye bonne foi, bonne volonté, niba bivuge babishaka bakeneye yuko hagomba kuba umutekano. Rero timu yahabaye kuri uno munsi, simvuga ibyejo mwarahabaye, ariko baganiriye n'amatsinda amwe ejo. Uno munsi basubiye kuganira n'itsinda rya mutualité zitandukanye zirimo abashi, abapfurera, ababembe, abanyamurenge, bavuga ibibazo byabo cyane cyane bijanye n'umutekano n'akarere no kugira ngo nanone seselefe yubahirizwe. Nyuma yaho baganiriye n'andi matsinda harimo abaganga, harimo abahinzi, aborozi, harimo n'abandi benshi. Abo ngabo barangije. Nyuma yaho baganira n'itsinda rindi ry'abasirikari, naryo ryakomeje rigaheza detaye ya historique y'intambara zabereye muri Minembwe. Ni ukuvuga ngo kugeza none tubereka ukuntu leta ya Kinshasa idafitemo ubushake n'ubundi bwo guhagarika imirwano. Kuba baje bagomba kuba babyiboneye, ndetse banerekana ukuntu leta yagiye igira uruhare rwinshi muri izi ntambara zabaye hangaha. Kuvuga ngo niyo yafasilitaga abamayimayi kugira ngo batunyage, niyo yafasilitaga abamayimayi kugira ngo bice abantu, ndetse kugeza ubwo yarushe noneho iridenonsa, iragaragara, ije inyuma y'abariya bose, nayo irarwana, irarasa, irica imarano. Bizarekeye aho ngaho, byabaye ngombwa kuko abantu bagomba kujana kuri tere tukabereka ibyangirijwe na ya leta irya baje guhagararira kugira ngo barebe yuko uwo mutekano ushobora kugaruka. Muri ico gihe cyose kuri Pwezero intambara yari ishushe, amasasu ari menshi, amabumba hayavuga, kugeza bahagurutse bagiye intambara yari ikirimo. Rero ico twababwira twebwe dushimiye kuba bafashe uwo mwanya no kuza, kandi ukuri kugomba kumenyekana yuko ibyabaye, ibyo bangirije, ibyo bishe. Ndatekereza ko baberetse n'abamama bamwe barashwe, barasibwa irundu. Abo nabo babasha leta zabo zose bakeneye kugira ngo bazakora iyo raporo. Ntituzi ico izageraho, ariko dufite icyizere yuko byenda dushobora kubona umutekano binyuze muri iyi timu yaho. Rero ico dukeneye ni amahoro gusa twebwe abanyaminembwe,
abaturage bacu bakore imirimo yabo, abana bige, tugeze mu kwezi k'umunani, n'ejo bundi mu kwezi kw'icenda bazaba batanga ishuri. Dushaka amahoro, dushaka kuko bahinga, dushaka ko biga, dushaka ko ukeneye gucuruza n'ukeneye kuzinduka n'ukeneye kuja kwivuza nawe yabikora. Rero turacafitiye icyizere kugeza kuri nanone Fande, ikindi kibazo kimwe kugira ngo dukomeze tugende tuganira, akarere kacu ni akarere kibasiwe n'intambara. Tekereza yuko uyu mwaka waje ku mwaka wa 9 ndetse ushizemo amezi menshi, kandi uko twagiye duhura n'ibitero byinshi by'abazalendo, guverinoma y'u Burundi, guverinoma ya Kongo, ndetse n'andi mashyirahamwe tuvuge abacancuro, abo bose n'abantu bagiye batera kano karere kacu. Ariko nanone uko bagatera tukagenda twakira amadelegation menshi aturuka hirya no hino. Nibuka MONUSCO ikiba hano, hari abantu bahuye n'ibibazo baraswa hano muri uyu muhana. Ndibuka igihe kimwe babitakwera bigeze kuza bazana na chef d'état major w'ingabo za Kongo, bazana n'abandi bayobozi baza kuri kino kibazo. Ariko nanone ntibyagira icyo bitanga. N'uyu munsi wa none tukaba twakiriye iyi delegation imwe MONUSCO, ikabamo n'ingabo za SADC ndetse n'ingabo z'ibindi bihugu bitandukanye zose bihuriye muri East Africa Community. None se iyi delegation mwebwe mubona yuko hari ikintu na kimwe ishobora gutanga nk'igisubizo cyiza ku baturage? Reka manze kubwira kuko ntabwo bihuriye muri East African Community, ahubwo East African Community ni part y'iyo groupe y'abo bantu baje. Yuko harimo East African Community, harimo SADC, harimo n'ibindi bihugu ndetse byo mu buraruko bwa Afurika n'amajepfo byose byishize hamwe, ahubwo bakubiye mu itsinda ry'ibihugu bya Pays du Grand Lac. No kuvuga ngo bano bose bazungurutse Kongo bose babashirikishije kugira ngo bagerageze gushakisha solution y'ibibazo bihaye bibera muri Kongo. Rero uvuze neza yuko ibyo ngibyo nibyo bimwe mu byo twarevotse, twerekana kuko delegation zaje ari nyinshi, kandi izo zose zaje zikurikirana zishakisha uburyo amahoro ashobora kuba mu Minembwe, ariko ibyinshi ntaco byagezeho. Reka turebe, ntabwo twahita tuvuga uno munsi bavuye hano ngo tuvuge ngo nabo ntaco bazageraho. Gusa cyambere twebwe tumanza gufata nuko twafashe ingamba zo kubanza kurinda umutekano w'abaturage bacu. Cyo cyambere dufata k'abasirikari, dukomeje kurinda amarembo yose kugira ngo abaturage bacu badahungabana, bakomeze bakora imirimo. Mu gihe cyose bazodutera tuzokomeza twivuna kugira ngo tubasubize abaturage bakomeze babaho. Ariko icizere kandi tukibafiteho, twakibakuraho tutarabona ico bakora. Nibo batubwiye kuko baje kandi bumvise ibitekerezo byacu, yewe ndetse bagize na evidence zo kugenda bakagera kuri tele bagafotora bagakora biriya byose. Reka tubahezetere, reka tubaheze umwanya turebe ico bazokora. Ariko twebwe ico twifuza amahoro, kandi nico twabasabye, twababwiye abaturage ba Minembwe bakeneye kugira ngo babeho. N'intambara dukeneye ko zihagarara, dukeneye ko ibintu byose bihagarara, yewe CCLF yubahirizwe. Gutangira none ejo baraduteye, none baduteye, reka nabo bazibonere yuko iyo duhora tubivuga badahari akenshi batekereza kuko dushobora kuba duhe tubabesha. Rero ku bwanje nje ntekereza kuko twibafite icyizere yuko ntaco turabonaga bananiwe. Ugiye ntaco bananiwe, katwe tubahaye umwanya ko biriya byose navyo birashoboka. Yego Fande, numvise uvuga ko mu bitero mwatewe uyu munsi wa none ndetse n'ibyabaye ku Ndondo, numvise uvuga ko mwasubije umwanzi inyuma. Ubu se umwanzi yobahagarariye he? Kuko hari amasasu yazutse yumvikana mu gitondo cy'uyu munsi kugeza izi saha ateye yumvikana, kandi arasa n'ayateye panike ku baturage. Ubu se umwanzi yobahagarariye? Kuri runo ruhande rwacu rw'amabomba yavuze, urumva n'iriya hirya yo kuri za Kwezero, ubu hariho amabomba amwe abantu bumvaga bacu byenda barimo batera. Umwanzi n'ubundi aracari mu mutambara, ariko twebwe ntabwo twakomeje tumukurikira. Hari abantu bibaza bakavuga ngo se kubera ko mwahagarariye hariya. Ntabwo twebwe intego yo kurwana kwacu ari gufata imisozi kugira tugire myinshi cyangwa tugire minini. Iyo si dufashe ke, ubwo ico dufata turwanira kugira ngo tutange umutekano waho, ahubwo dushobora kuba dukontrola. Rero nta biyo dukenera wa munsi tubirukana kuri Kwezero, twari kugera Baraka nta rindi saso ryongeye kuvuga yuko umwanzi wese yari yahunze, ariko twahagarariye hariya. Rero kubona ko arahagarariye hariya byatumye basiba kongera kugaruka. Umwanzi wese ari mu mutabana n'ubundi twamurasha tumusubiza ho hari ejo none bose umwanzi aratsinda. Mu ruhande rw'Indondo, nk'uko twabivuze, umwanzi yari yashatse kugira ngo yongere asuratere imihana ya za Rubarati, ya za Murambya, za Kanogo, hariya hose iriya mihana iri hariya. Ariko ingabo zacu n'ubundi zabashije kumurasa, zimukura muri Rubarati, zimukura muri Marimba, ndetse zibasha no gufata Ruhuha. Murabizi kuko ingabo zacu brigade twari dufite mu ruhande
rwa Rurambo zitabashaga gukominika cyangwa kugira ngo zigenderane n'indi brigade yari iri mu ndondo ya groupement ya Bijombo. Rero aho hose habashe gufungurwa, ndatekereza kuko kera hariho n'abaturage bamwe bashobora kuba bavuye mu ndondo ya Rurambo bamaze kwerekeza mu ndondo ya Bijombo kandi kera bahurutse. Hariya yarindiri y'umwanzi w'abarundi FRDC, Mayimayi, FDLR bose bakonsantiwe kinze muri kariya karere karimo ibyo kurya, hari mu buryo bwo gukomerika, bava Buvira bakazamuka bakarenga byoroshe, bagatanga ibikoresho bya gisirikare, bagafunga ariya mayira. Murabizi yuko twatakarije abantu benshi bashaka kuva muri Muramvya berekeza mu ndondo ya iriya groupement y'Abapfurero. Nanone abo bose bashaka kubicirwa muri za Ruhuha n'ahandi hose batezwe zambuje. Rero kariya gace kose nako turashaka kugira ngo tugafungure, nibiba ngombwa abantu bazaba bava ngaha bagende bagere mu ndondo ya Rurambo ari nta kibazo gihari. Kugeza kuri none aho ni ingabo zacu zihagaze, umwanzi yarahunze yerekeza, umwe yerekeje Masango aho ni ibumoso ufesinga nord, ubundi amanuka nanone mu Mushasha bazawuvira muri iriya misozi imanuka yazamunanira n'ahandi. Iyo ni umwanzi ari, ariko n'ubundi undi mwanzi karakomeza azamuka yuko FARDC nizo nishe zari zihari. Mayimayi hari bashinja yuko aribo bagurishije igihugu bahunze, nyine Mayimayi nyinshi yazamutse, ariko nanone turabiteguye, ntabwo badufite, tuzokomeza tubatsinda kuko n'ubundi twabasinze. Yego, dusubiye ku kibazo cya delegation nacyo turangirizaho. Sinzi ko iyi delegation yari iri hano hari icyo yashoboye kubasezeranya kijanye n'iki n'amahoro. Iby'amahoro ntaco bavuze, icyo bafashe doléance z'abantu, bakiri ibyo abantu batekereza, ibitekerezo by'abantu ko abantu bifuza amahoro, ariko ntaco bashubije. Icyo bavuze kuko nyuma y'aha ngaha babijanye gukora amaraporo yabo, babishikiriza abakuru babo, nyuma yaho reka dutegereze. Rero nyuma y'ibibazo twakomeje tubaza, sinzi ko hari ijambo wakongeraho. Icyo twavuga ni ijambo rimwe, ni ukuvuga yuko tudakeneye gusa kugira ngo haze Croix Rouge yaraje iragenda amasaherayo, uno munsi ishobora kuba yoza nayo ikagenda tugaheba. Ahubwo icyo dusaba no kugira ngo n'izindi organisation zindi humanitaire n'abandi bose, ndetse yewe na droit de l'homme zigomba guhaguruka zikaza zikagera mu Minembwe zikareba ibyahabaye. Bariya bose babigizemo uruhari bakajanwa muri justice. Nanone abakeneye gufashwa mu buryo bwo kwambara, kurya, guhinga, kubona imbuto, kubakirwa amazu yabo yasenyewe, nabo baze bagira icyo gukora. Dukeneye assistance zituruka mu buryo bwose, kandi izo organisation zose zifite ubwo bushobozi nizigira ubushake no kuvuga ngo bana baturage bacu bashobora kongera kubaho. Tukaba tubasaba kugira ngo nazo nizihaguruke zitera intambwe kizo abangaba bakoze, yewe ndetse hamwe na MONUSCO yabashije kubaherekeza, kubaheza transport, ikaba yabakoreye biriya byose kugira ngo ibageze hano. Bose turabashimiye. MONUSCO yabaye hano, yagiye ireba uko ibitero byose byabaye, ariko yageze irahagurukira agenda ita abaturage iragenda. Uno munsi kuba bageze hano, reka turebe tubategereze takindi, ariko niyo hagurutse n'izindi organisation zize zitabara abaturage. Abaturage imvura igiye kugwa, abaturage ntabyo kurya bafite, ntabyo bafite, abana bagiye gutangira amashuri, habe n'amakaramu n'amakayi n'ikibazo. Ibyo byose dukeneye kuko bigomba kuza. N'amazu menshi yarasenywe, amazu menshi yarasenywe, kuvuga ngo bakeneye gusakara, bakeneye kubakirwa, bakeneye gukora byose. Ibyo ngibyo nibyo twabasaba, tibagarukira aho ngaho n'ibindi bikorwa. Turagushimiye afande. Murakoze.